Nareo zany ke tsara volo e. Oh. Tsara fogna rô ka le hoe. Raha tsara ma rô tsy volanina. Salama daholo io. Ia, avy amin'ny fogna. Merci oh. Salut daholo. Bonjour daholo. Ino vovô, ino maresaka? Atoroko tsy avoniko fa zaho mankaty anao. Mifoky ny tontoloko jiaby, viavy avoiko anao. Deliranay nofinofiko. Salut! Iny anizaho décidé asakory anao. Faregnareo nouveau teny artiste anay zagny. Shagny vient de sortir un single Yaradia. Zagny izy mandeha akagny zagny. Ho anareo mbola tsy nitandregny, ndana tandregny zao de zao. Salut Heraldo. Ino vovô, ino maresaka? Anda malala ko fasamba. Zao mankaty alo, zao. Tira kenya ko falop salo aron. Hello. Isqua ikeno indesquano. Tiaquano nina ye. Merci Francisca. Ino vovô aminare jiaby akagny. Aminay aminay tsisy vovô fa zany vovônay aty raha vovô be mahafinaritra be zagny a. Efa en boucle aminay akato. Anareo koa mandalo amin'ny magasin efa maregny an'izagny efa milalalala. Ino vovô aminare akagny, aiza daholo anareo mandefa coucou amina akato. Zay moa zagny efa mazava aminareo fa ianareo tany misy anay eo. Coucou Elena. Coucou Daoul, merci. Coucou ma chérie. Amakibaki ya limbeza timanga kwake wanoa. Love mina betaka betia kuzarengano. If I ain't on verite. Coucou Flo Mia. Flo. Bola afaka ataontsika ndraiky zigny ndraiky andro akagny. Coucou Miss Vaseline. Zay zao Vaseline tsisy fa misy soin ndraiky aminay io, misy Vaseline migna aminazy. Ouais, donc on peut dire ouais, misy ihany zany. J'étais pas capable de me concentrer famille la table comme si longa lire zay ça me concentre. Donc mora que les fait. Te aty Mananjary, salut nareo agny Mananjary. Tsisy vovô ankoatran'izy efa anteneniko takegny fa vovônay amin'ny magasin. Nisy fotoagna zany andeha tamin'ny Efena Tatana de nagnano soin takagny za. De nagnano cœur la nagnano cœur natao curly randrako de nare nagnontany hoe ino produit na misy atamatavy sa tsisy satria nataoko pub takagny migna le izy hoe ino le produit fa zao zagny izy efa tonga aminay aty de je voulais partager avec vous. Hitanare tsara be randrako io, hitanare vraiment dans quel état il est, tena hoe kiringy. Coucou Ella. Fa ity izy izy gamme mihitsy izy misy aminay akato efa disponible ary izy tia afaka mandeha tsiraikiraiky fa tsy voatery gamme mais vraiment
tegna c'est comment on dit doux tegna matsaratsara be mampiasa ananjy fa tegna en fait magnaraka randragna izy magnaraka randragna tegna tonga de mangilatra mihitsy randranao tratrany reto daholo izy jiaby izy gamme complet donc il y a quoi tia nourishing curls ty zagny spray izy ty spray de ity ça c'est de l'huile. Enfin, en fait, un autre mampiasa an'ity zagny c'est vraiment un homme mitady cheveux curly, je vous le garantis. Izy koa tsy efa nagnarako indrondro intelo izy ty zay indro zay nampiasaiko depuis ny zanazo ananjy, ça curl vraiment, ça curl. Izy ke zao avy ny sasako de nivavaragna mihitsy, nivavaragna fa na izy tsy avy hivavatra tellement c'est très efficace. Ho antsika mitady cheveux curly, tonga izy ty argan midasy série vaovao izy ty vaovao be de atanay ihany misy ananjy ty normalement fa efa tonga aminay akato izy amin'izao. Coucou Nancy. De zagny vaovao aminay ty bien sûr managna huile koa zay managna reto koa zay reto koa zao vaovao be fa misy huile fijerevanareo niany ake fa ty zao vao tonga aminay akato amin'izao ke io quoi ça c'est de l'argan aussi, huile d'argan de ity ail tongolo lay zagny izy ty tonga de pur tongolo lay de ty argan. Donc raha te karakara volo anareo amin'ny andro mangatsiaka zao misy randragna tsy madigny mihitsy koa fa mangatsiaka be io tapatapaka megna samby karaha za zao koa fa mangatsiaka be ohatra hoe mitany misy la neige be na mangatsiaka be karaha ntsira be regny efa tsy digniko edy de mora simba le randragna fa raha ohatra anareo te karakara volo ty moa zagny ilainareo fogna na malama volo na angitangita na olioly na karakory fa ity ilainareo fogna satria parfois on met plein de choses sur les cheveux et ça ity ilainao fogna ataonao de temps en temps mba agname ananjy mba velogna fogna zagny izy sady mitsiry sady magnano karakara zagny anao sady mitsiry izy. Coucou Pam. De ity gamme ty attends je vais vous montrer ça. Une petite ah bah oui, tout est en fait tout est ça c'est spécial pour le curl, ça c'est le spray, ça c'est l'huile et ils sont très bons. Faenare zati ara manche. Tsy le magnitra be fa fa le magnitra tsara regny io izy jiaby io tout ça izy jiaby io izy koa nareo nagnano curly ke nivangany ty ke tsy nety miregna koa azafady miregna aminay ty gamme complète ty zany zao de 262 000 ariary. 1 2 3 4 5 6 enina izy akato miaraka amin'ny masque miaraka amin'ny huile miaraka amin'ny spray miaraka amin'ny bah oui miaraka amin'ny hydratant miaraka amin'ny shampoing zany miaraka amin'ny shampoing miaraka amin'ny bah oui miaraka amin'ny masque sy raha jiabijiaby tsisy raha isan'olo zany koa fa mahazo antino mais na mampiasa antino na tsy mampiasa anty reto ilainao fogna reto satria reto tegna mampaniry randragna malaky be c'est un peu comme huile castor sy ny karazany le fa posteko aketo fa ilainao fogna reto taonao agnaty saka hely izy koa fa mandeha elaela anao indrindra anao tia voyage karaha anay tonga de koa fa elaela de ary na magnano perruque anao magnano perruque matetika ilainao fogna koa reto magnamia aigna an'le randragna ty takeo ty ohatriny ty 11 000 ty 11 000 ariary fa de fa mahazo an'ty huile vitsivitsy izy akato vitsivitsy izy akato fa zegny tonga aloha mahazo ananjy de antsovy zay contacteo zay aza misalasala zay koa afaka mandefa amin'ny faritra zegny faritra misy anareo de efa afaka andefasanay donc aza misalasala fa alefanay de misy produit jiaby le fividinare gel douche masque misy ny andelahy koa zay fa matetika via fogna moka ataoko resaka aketo fa misy produit ho ana lehilahy koa zay shampoing après shampoing ho ana lehilahy nareo
le bébé asalo le mintsankintsana randraka regny misy andregny zay ho ana lehilahy aza misalasala fa mitongava aty na le fasy madama de atorony anazy de comment dire de zay de mitongava zany fa aty zay mandigny anareo e de ezaka za izany toerana ahita anazy toerana misy anay zao Tamatavy ampitany maison de akaikin'ny maison de retraite ampitany maison blanche koa tonga maison de retraite zegny anareo Tamatavy de efa tsy very anareo zay vao manontany hoe aiza nga efena de efa tonga anareo zay na raha ohatra anareo lavitra de afaka micontact anay par MP de alefanay de alefako sary mba jiaby izy jiaby complet alefako sary izy avake de alefako amin'ny commentaire akeo fa igny moa zany produit tiako présentegna aminareo niany indrindrandrindra ho anareo le mitady cœur la be le cœur libé regny bon za moa zany tsy tegna hoe je sais pas efa karahan'ity ny tegna mety amina fa le cœur li koa nefa ny tsy ratsy koa fa bon ninazy zany somary mifitsapitsaka kelikely izy koa fa ataoko eo karaha randran'olo jiaby d'ailleurs mais anareo le tia cœur la le misy olo efa olo volo lasite raha hely fa ataonareo efa vita ary ity maharitra anareo ela be donc mandigny anareo zay misy contour à lèvres be misy contour à lèvres zay vao natonga mihitsy zay bonne journée Léna de voilà tia de le argan midas le taloha misy fogna aminay de le vaovao koa misy koa vao natonga zay de je dis il faut absolument que je fasse en direct pour le visage pour le visage qui azafady manana crème hydratant zao zay io de ino daholo izy akao de manana ino masy ty aloe vera io zay gel nettoyant pour le visage io koa tsara be de inona daholo manana mousse koa zay manana crème zay menaka magnadio tarehy karahan'ana misy produit magnadio tarehy ndraiky aminay fa za mbola tsy nena zao natonga amin'ny tarehiko ty za tsy magnano crème aloha hatreto de temps en temps fa hitako tarehiko mbola tsy tegna hoe mitakiky raha maro be fa petit soin de temps en temps ataoko fa za fô matetika misy mony koa fa tonga izy tonga de maventy be misy mony de ho an'ny client nay moa mafantatra hoe manana an'iregny produit regny zay sérum miracle aminay akato de aza misalasala koa fa misy ary efa nagnanovako démonstration kely ngamba le izy une semaine grand max mampiasa ananjy de disparu tsisy cause vao vetivety zao zany nagnano direct je pense qu'il y a 2 semaines nagnano direct ateto misy bouton be zay taketo là y a plus rien tsisy cause donc manana produit ho antsika le bébé mogny regny za tonga avy aminay aty fa misy aty amin'ny vidiny tegna mirary ary tsisy fiantraikany amin'ny tare hoe nampiasa ny produit zay de avy take nagnano réaction tsy possible parce que c'est vraiment un produit trop doux donc aza misalasala magnotany azy mandefasse message zay amin'ny efena baidia mandefasse message zay antsovy zay aza misalasala fa afaka mandray anareo zay nampiasaiko ty zao coucou Mireille nampiasaiko ty zao eyeliner ndasy ndelaiky vetivety je suis en direct vite fait ty zao eyeliner anay akato izy ty comme vous pouvez le voir io tsy miala zagny tsy miala zagny c'est waterproof
dia ity manana mascara kely zay tsy mbola tsy nampiasaiko ty. Et voilà. Merci Linda. Ity zany produit anagnanay fa zay manana le fahainareo andavanandro manana ina daholo izy akao ny ina ry misy ry orange ry. C'est pas le curcuma, hein? C'est pas un curcuma fa ina izy io? Iri araiky. Aha. Aila. Aila nio akaiky ny nasera io. Ya. Argan. Ino? Argan fa ino? Argan Marvel. Araiky orange ry ino? Ah, ok. Ok, voilà. Manana produit zay curl, manana zay argan Marvel, manana zay argan tsotra, manana zay argan Midas, manana zay à base de beurre de karité, à base d'argan, moa zany tegna produit tegna maro aminay akagny satria ny argan tegna tsara. De ino de manana koa zay coco Marvel koa ho an'olona efa zatra mampiasa produit à base de coco parce que le coco aussi c'est très bien. Hein? De manana quoi c'est hein? Olive, bah oui, olive, coco, beurre de karité, argan, ouais, aloe vera, aloe vera. Ah, ok, de manana quoi c'est aloe vera, bon là tu n'as pas essayé que une fois. Ok, ok, donc c'est agny La Réunion zao mbola tsisy fa efa mijerijery ny possibilité an'izay zay tsy ho ela dia tsy ho ela donc efa tsy ho ela be tsony fa bon aloloha mbola tsy miresaka fa efa mikarakara zay hoe ho anareo agny La Réunion satria zay matetika marobe olona tonga aketo mandeha magnano course an'olona andeha à La Réunion dia jerevanay zay mankamoramora raha fa mbola tsy zao de zao fa hoavy mbola hoavy. Merci. Ok, d'accord. De amaraigna ndraiky za miezaka magnano direct voanareo fa za niany de te izarany reto nouveauté-nay reto aminareo a. De elle est vraiment très facile à utiliser hein. Tsy sarotra, tsy mila magnano sarotra be nareo fa tegna hoe efficace be izy. Afaka mandefa message nareo afaka magnantso anay directement aza misalasala fa zay aketo fognany et afaka mandefa message nareo de valinay. Misy produit magnala point noir couvé. Misy produit magnala point noir zay akanina sakinao anao mihitsy zao tokony magnome voandalagna ana. De donc voilà aza misalasala mandefa message aminay hein. Normalement c'était un petit direct que j'allais faire de là ce direct à la valable fa tsy magnino zagny merci anareo jiaby mizaha direct anaketo de ity 11 000 ariary seulement hein. 11 000 ariary il faut mahazo an'ity hein. Protection anti-chute, ça c'est anti-chute, ça c'est brillance sady mampaniry volo izy fa ty zagny sady miaro anazy tsy ihintsagna. Vovô ireto vovô manana gamme vovô zay gamme argan votonga izy ty argan Midas vovô de à part an'izay mon chéri vient de sortir son single, allez checker son mur, sa page. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. De valinez, c'est le message na de merci.